snema. Najprvo narežeš slanino, jo postaviš v ponev in počakaš, da zastekleni. Jo obrnemo. Da še po drugi strani zastekleni. Lahko to slanino odstranimo in jo samo na masti spečemo jajca. Meni je bolj prijetno, če lepo v obrobu postavim slanino. Tako. In v sredino. Ubijemo jajce. Še eno jajce, dajmo. Bomo pa še eno jajce, čeprav ne vidim prostora. Pejď sem. Pejď. In čakamo in pol snedemo.